na omuhangu omubyo butegeki Professor Sabit Makara undi kwenda tugambe nawe aha iteka eri parliament ya Uganda ebasize kubanera byaho area protection of the sovereignty bill 2026 turebere ijoba rya nyamwebazo ishengero riri kumara eshaha nkamushanju kandi ahashaha mushanju ezo ribaze kubanira ahanyuma yeshaha mushanju kushutama ribaze kubana barabya mu itekeri eri y'abanya Uganda batubire nibagambaho ebintu bingi. Professor twakwakira enu wanobuze kibuzo cyo kugamba aha itekera bire mu mwazyo erwa kweta Protection of Sovereignty Act kandi rimwe birungi nebinde bigumire ebirungi ebyo mu itekeri no kujyangwa ihanga ryitu rishemerire kuba niryetegeka niryetungura ndikore kiri kwenda atine omuntu waheru okurufosinga kugira ngo ukoreki mwese kuyakabiriyeka yawe omuntu wahera kiyagamba ateka yawe ugitege koti ona bwe kaje kabaho ikirya mazima kiringu amahanga gone gatura yabagari Amerika yabagari Bungereza yabagari Bufaransa ereri iteka barigera konge yakazamu obuntu buke ningashi obukwasa ku nyigizo omuntu wabutosha haza bwaretera abanya-Uganda obutashemererwa je ahitekeryo kimwari ekyo no kugira ngo waba oyine kibina cyawe katugerenka oyine nkapate ningashi ekibina ekyo byo butegeki ningashi oyine ekibina cya nyakewa oba cya NGO no wasabutikize bakutunga sente nyingi nyamuhango izo gukora ibyo rukwenda kureka waza kuzitunga minister wa internal affairs abanza kwereza urusa kandi ugumeno reporting owe umugambe utese zinatungire ezikwingana nka billioni ninga billioni 2 ndiyo nizikoze santi kandi ibintu byo gukora urenga tubikushenye ihanga kureka nibyombeka ihanga katugere ngo wabariye kibina nka World Vision waza kurete sente mu Uganda ezikwingana nk'ubuhumbi nka butano oyino kubanza watikambira minister otobuhumbi butano bunaza kureta nubwo ntunguka nuza kureta mizaha nuza kuteka hari ishomero nuza kuteka hari irwaro ati ogumeno kora report no gito wa minister amanye icyo koze sente hati ninge cyo kikaraga omukuteka teka ngwe sente nyingi zikaza taho mu ihanga ubundi government tazimanyire aronko gubaheze kwata ninyamuka mushomo mahurire kaine cash za dola milioni 10 hati nkese nkezo nzibasa kureta abatuju ningashi abakurwanisa government ninga abakurwanisa ihanga hata abwakikoro ine sente zinungi abwaje sente zo taziresire umushana ngujwa ukazirabyo mu banka yawe zikaza account yawe government ikazireba. Professor turebere eriteka ryakorwaho umubwira bw'amani munonga nogira ngo ikintu kimanyisa ki abyo bwebembe ngati mbakora amateka ubundi abwa method bakosa amateka gakora bamuka shoti mweni nka river ne nango mugera gwaraba tuwagwitegereza hato umuntu wabutosha naza kweshanga amateka ataga following ningashi atakumanya ikigenderwa cy'amateka ago mwenyo nani teka mu parliament ensi abahindura ankora introduction of the bill bateho committee urikiza abantu mwe babereza ba member wa parliament bagende baze kwebuza abantu aba electing ninga shaba baronzere mwenu ihangana ko rishemeye kubande cyo butebeka naryo hata kimwabi abitashemegurusya misho n'ekigambo cyo kugira ngo uriyare government ninga state neyenda ngo ebe strong mwenu ebe itekatekire umuyaga gutakaruka kuri akagihuha ikagwa abo bantu bayiga teresende mu ihanga utazamanyire kuzija ubundi shi umunya-Uganda umungeri takwetegerezwa akoragane no waheru bajumike government ati njyandi kikwaretera aba government bagira ubwoba. Okay Professor turukwendera iwe nkomo assessment yawe ebirungi na nebi ebiryo mu itekeri nice cyo kureba nikikire kindi ebiru ninja balancing abo kuba ekibi balancing ikintu cya security yihanga tino ko kwaza compromising ninga kukiyamu amani
gamenye nzagihanga iteka rungi ryo kugira kiryo kugira ngo ebase kutereza security ningashi kutereza obukumi burungi aba bantu mwamu yo muhanga ryanyuruka cwanyaguruka bikabanka Somalia ningaganda mahanga agacwanyagurike ni mutino kumurariye enjoying ihanga waruga ukavuga mutoka yokarga kabaro Kampala ukagaruka iyo sime government ahabwo kuba government nayo nekora security yotagirebire mwene umurye iki cya security iki amateka nkagunigana gitagisa konga kana kukika obuze bwaryo ukika kunyigo muntu wabutosha okugamba harimo cyo kugira ngo wa government yateka ko amateka gayo ningashi yataho police iwe to ine rusarwo kuza kujya uti ninjye opposing wasejo tikiti no taza hare mnonga webare ogwe ni Professor Sabit Makara kandi umuhangu omubyo bwebembezi yabasa kushobora kurungi itekeri okuririri lirungi omuyihangeri konka nabwe okuryine oburemezi oburabasa kuretaho umubyo bwebembezi iwe nko murebe witu owatayari West ni kuhamiza ngo nzagumiza muntu ganira nabantu batari bamwe na bamwe aha bintu bitari bimwe na bimwe okukira mnonga ebikwatirine no bwebembezi obwihangere hanu ya omurikabare ndi job na manya apuli hanu omurikabare University.